So amen, siyabingelela bazalwane, siyaqhubeka lana ukuthi umzalwane angaqalekiseka yini umzalwane. Angaqalekiseka yini umzalwane. Numeri chapter besivula lapha kuNumeri chapter 23 verse 6 to 8. Numeri 23 Numeri sahluko 23 verse 6 to 8. Okay, ngicela ukuvula uZulu 2020 la ngoba uZulu 59 ubuye uxake. King James lo. Amen. Okay, verse 6. Waphindela kuBhalaki wamfica emile eceleni komnikelo wakhe wokushiswa yena nazo zonke izikhulu zakwaMowabi. uBhileyamu wayesewuthula umbiko wathi uBhalaki ungisuse e-Aramu wangiletha lapha. Inkosi yakwaMowabi ngasezintabeni empumalanga yathi, woza ungiqalekisele uJakobe, woza uzojivaza u-Israyeli. Ngingamqalekisa kanjani lo uNkulunkulu angamqalekisanga na? Ngingamjivaza kanjani lo uSimakade angamjivazanga na? Alright, asithole i-background yalana. Angeke sifunde sonke isitori but ngizosichaza. Okay, ngizosichaza isitori, angeke ngisifunde sonke but sibalulekile ngendlela eyisimanga. Okay, so lana ke na i-background. Umongo ubalulekile. Mufunda ivesi umongo ubalulekile. So na i-background ithi ke abantwana baka-Israyeli basezweni lesithombiso, uNkulunkulu banikeza umyalo ukuthi babhubhise zonke izizwe ezikhona ezweni lesithembiso, babulale ngisho nemfuyo yabo, bashise babulale. Right, isizathu saloko I think ngeke ngasichaza kwamanye ama-video. Okay, so angeke ngingene kuso, mhlawumbe ngingena kuso uma ngiphinda ngenza enye ividiyo sengikhuluma ngey'nengiso, ngechilo. Okay, lezi zinto uNkulunkulu athi ziyichilo. Alright, so lana-ke manje inkosi yakaMowabi ebiza ngoBhalaki. uBhalaki, okay, inkosi yamaMowabi uBhalaki yayihlakaniphile-ke. Yayibona ukuthi yayihlakaniphile le nkosi le, ngoba yayibona ukuthi abantu baka-Israyeli uNkulunkulu yabo unamandla, uyabanqobela izitha zabo. Okay, but-ke ebona ukuthi manje okay, kodwa labantu laba mangabe ngizobanqoba angeke ngibanqobe ngokwenyama. Kumele ngiqale ngisebenze, akumele ngiplane strategically ngokwempi. Abuze empini, angimele nje ngigxile ekutheni ukuthi ngibe nezikhali eziningi, ibutho lami libe namandla, but at the same time kumele futhi ngenze izinto zikamoya ezizowenza ukuthi babe buthakathaka, ngizame ukubanqoba nangezikhali zikamoya. So what into eyenziwa ile nkosi uBhalaki, yahamba yathola umprofeti, noma ngizothi abanye bathi umprofeti, abanye bathi inyanga-ke. So siyibheke indaba kaBhalaki kaBhalamu ngelinye ilanga. Sesikhuluma ngoBhalamu manje. uBhalamu-ke iBhayibheli likhulumisha okuningi ngaye, and kuziningi izinto ekumele siyifunde sizazi ngoBhalamu. Okay, so khuluma ngoBhalamu ngelinye ilanga, but uBhalamu so wayedume ngokuthi-ke uma esho into iyenzeka, iyafezeka. Alright, so wayekena wathi ucela ukuthi amqalekisele abantu bakwa-Israyeli uJakobe. Now remember ukuthi uNkulunkulu wathembisa ku-Abraham, because uJakobe usuka-Abraham phela, uNkulunkulu ka-Abraham, Isaac noJakobe. Khumbula uNkulunkulu wenza isivumelwano no-Abraham, wenza isithembiso kuye ukuthi omelana no-Abraham uNkulunkulu uzomelana naye, obusisa u-Abraham uNkulunkulu uzombusisa. So uNkulunkulu uyisho lento le ku-Abraham, but actually akayisho ku-Abraham kuphela, uyisho ku-Abraham nesizukulwane sakhe. So as much as ukhuluma no-Abraham umuntu oyedwa, but phakathi ku-Abraham, in the loins of Abraham, in the loins of Abraham, uNkulunkulu ukhuluma nesizukulwane sika-Abraham. Okay, ukhuluma nesizukulwane, izinkalo kuyinkalo zika-Abrahama. Yes, kukhona isizwe, okay, sakwa-Israyeli, uJakobe. Okay, so mesho lento le uNkulunkulu usho akayisho ku-Abraham kuphela, but nesizwe saka-Israyeli esiphakathi ku-Abraham. Okay, so
uthi uBhalaki inkosi kuBhalamu umprofeti noma inyanga akaqalekise abantu abaka-Israyeli. So khona into ayenza-ke lana uBhalamu. Ningixolele uma la magama ngiyawadida because abuye axake acishe ngoba ayafana, okay? So inkosi ithini? Inkosi what happens? Uthi baqalekisa labantu laba khuluma ngoba inkosi iya-understand. Now uBhalak very intelligent, bayahlakaniphile endlini simanga. You understand ukuthi baqalekise kuzokwenza njani, kuzowenzakalani beqalekisa uBhalamu? Kuzobenza babe buthakathaka. Amagama lamagama asiqalekiswa anamandla ukuthi abavimbe, anamandla ukuthi abenze ukuthi banqobeke. Yeah, you understand? So you understand ukuthi amagama endaweni kamoya enza izinto ezithize zenzeke. Aqala into ethize ezingenza ukuthi izinto zenzeke noma vimbe noma abulale. Yabo, just ngokukhuluma amagama. But-ke khona into abayenza-ke lana-ke sokuphinde sikhuluma ngelinye ilanga ebalulekile. Into abayenza-ke uBhalak ufunda le ndaba ufunda uNumeri chapter 23, 24, 25. Now uBhalamu wamisa ama-altar, wamisa imsamo 21 siphelele, wamisa 7, wamisa 7 wamenza emhlatshelo kuleyo msamo le 21. Imagine imsamo 21 ngomsamo wodwa ungenza okuningi. 21 wonke umsamo nomsamo unomhlatshelo. Now why is that? Isebenza kanjani lento? So amagama uBhalamu uyaqonda ukuthi kuze uma ngikhuluma amagama, kuze amagama lawo esiqalekise engiwakhulumayo afezeke, kumele ngisebenzisane nomoya. Endaweni kamoya kumele ngisebenzisane nomoya okuwona ozonza amagama asebenze noma afezeke. Ngamagama amandla emva kwamagama engizowakhuluma kumele kube nomoya ozo-enforce, ozoqinisekisa ukuthi amagama engiwashoyo ayafezeka. So kuze lo moya engifuna ungisize wenza amagama afezeke, kumele ngenze umhlatshele indlela yami yokucela usizo kumimoya endaweni kamoya ukuthi athathe amagama ami noma agibele amagama ami angumoya awenza afezeke endaweni yenyama. I hope niyibambile into engishilo, because I just explained to you ukuthi umsamo usebenza kanjani. Uma ngenza uma ngiyemsamo noma ngakho umsamo noma ngihlanganisa umsamo, ngivashela umsamo, ngenza umhlatshelo, kusuke ngalo mhlatshelo ngicela kulowo moya okulowo msamo ukuthi wenze lento engiyifunayo. Umthetho kamoya lo, uyathanda awuthandi, umsamo usebenza kanjalo. Umsamo nosamo kunomoya okhona olawula kulowo msamo. Sometimes imoya miningi but umoya olawula lo msamo uwodwa. Ngaba neminye imoya esebenzisana nawo kulo msamo, but umoya olawula umsamo oyikhanda oyinhloko lo msamo munye. Okay, so uBhalamu wamisa imsamo 21. Le msamo lawo umisela ukuthi kube wona ozoshaya uIsrayeli ngeqalekiso. Uma sekhuluma amagama, imimoya igibela amagama bakwethu, imimoya igibela amagama. So uma ekhuluma amagama, imimoya izogibela amagama and then enze izinto zenzeke. Amen. Awuphunza senami niyabusiseka khona nikufundayo. Alright-ke, but-ke uBhalamu akhulume-ke akhulume, uNkulunkulu ajikisa amagama awakhulumayo, akhuluma amagama esibusisa, ngikhuluma amagama esiqalekiso. Okay, even if wawakhuluma amagama esiqalekiso ebengeke afezeke, even if uNkulunkulu azange ashintshe amagama akhe awajikise awenze bezigama kube amagama ngamagama ulimi, uNkulunkulu wayebamba ulimi lakhe ukuthi uma ekhuluma amagama lawa efuna ukukhuluma amagama esiqalekiso agcine ekhulume izibusiso. But what I'm saying is ukuthi noma kuthiwa ke uBhalamu ningixolele sokuba mnyama, so la ngime khona akusakusekho kuhle kahle. So let me try ngenza into engconywana la. Amen. Okay, uBhalamu lamagama
ake kuthiwa ukhuluma amagama esiqalekiso ke ebengeke afezeke. Why do I say that? Simple. uIsrayeli ubungaphile esonweni. Check umfundo uIsrayeli must always check uma bethunjwa befa behlupheka. It was always because basesonweni, because isono bekuyindlela la besihlukanisa noma bebehlukanisa from ukuvikeleka kukaNkulunkulu. It was a violation. Mamagama bebephule bephula umthetho kaNkulunkulu, okuyisona isivumelwano bebenaso noNkulunkulu, bebengena enkingeni. So as long as bephila bengcwele phambi kaNkulunkulu, bengakhonzi uThixo, bengenzi inengiso, bethembekile ekukhonzeni uThixo, bangamxubi nezinye izinto, they were always victorious. Bungeke uthinto uIsrael. uIsrael ubungeke uthinto uIsrael, okay? So I hope you understand that. Bungeke uthinto uIsrael, bungeke nje uthinte. But once benza into esinenge sifuma uNkulunkulu, bangamlalela uNkulunkulu, bakhonza uThixo, bekuba baba nenkinga. So lesikhathi uBalaam ezama ukuqalekisa abantwana bakaIsrael, that time bebehamba bemsula phambi kaNkulunkulu. So bengeke kufezeke isiqalekiso. Noma bangalanda inyanga ekuthiwa okhokhovala, ulande inyanga the best in the world, the most feared, the most respected emhlabeni, bekungeke kwenzeke lutho, because they were walking in obedience to uNkulunkulu. So this now uIsrayeli uyisibonelo sethu. Lithi iBhayibheli mufunda baseKorinte bokuqala chapter 10 kusithi asiyendlapha baseKorinte bokuqala, because elinye ivesi elibalulekile, into ebalulekile le abazalwane bangayinaki, esho izinto ezinamandla kakhulu. baseKorinte bokuqala chapter 10 verse 1. Angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babephansi kwefu, bonke badabula olwandle, alright, bonke babhabhadiswa kuMose efini nasolwandle, bonke badla ukudla okufanayo komoya, baphuza okufanayo komoya, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, lelo dwala lale ngoKristu. Verse 5, kepha uNkulunkulu akathokozanga neningi labo, ngakho-ke izidumbu zabo sakazwa ehlane. Verse 6, lezo zinto zenzeka ukuze zibe yisibonelo kithi, ukuze singafisi okubi njengokuba bona bakufisa. So lezo zinto zenzeka zabe isibonelo kithi, okay? Verse 7, ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye babo, ngokuba kulotshiwe ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle, baphuze, basukuma, basina. Okay, verse 8, masingafebi njengokuba abanye babo bafeba bafa ngalolo suku aba 23,000. Okay, masingamlingi uKristu njengokuba abanye bamlinga babhujiswa izinyoka. This is very important. Ngelinye ilanga soyivakashela le passage lena, siyibhekisise kahle. Amen. Siyibhekisise kahle le passage. Amen. Sizoyibhekisisa kahle ngelinye ilanga. Verse 11, lezo zinto zenzeka kulabo ukuze zibe yisibonelo. Amen. Ngoba kulotshiwe ukusiyala thina osekufike kithi izikhathi zokugcina. Amen. Ngifuna le verse 11, lezo zinto lezo zenzeka kulabo ukuze zibe yisibonelo, ngokuba zilotshiwe ukusiyala thina esekufike kithi izikhathi zokugcina. So lezi zinto bezeka kuIsrael, bekuyisifundo kithi, bekuyisibonelo kithi. So if uNkulunkulu bekwazi ukuthi avikele uIsrael andesivumelwano esidala, for sure kuyisiqiniseko, ngaphandle kokungabazi, ngaphandle kokubuza, ukuthi uNkulunkulu thina esingaphansi kwesivumelwano esisha, isivumelwano somusa, esiphansi kwesivumelwano esingcono, esisayinwe ngegazi likaJesu, sivikelekile. But let's check something. Let's go back to Israel. Right. Israel, uBalak inkosi yabona ukuthi hayi Israel akwenzeki. So bathi-ke uBalaam wanikezwe, uBalaam naye usebonile ukuthi noma ngakhuluma amagama esiqalekiso angeke kufezeke, angeke kwenzeke, angeke kufezeke. So bathi-ke strategy kwaba yilesi. uBalaam
watshela uBalak ukuthi akathumele abantu besimame bama-Amori ukuba bayolala bayofeba namadodana akwa-Israyeli namadoda ka-Israyeli se bathumela mebethumela-ke ukhumbule uNkulunkulu wathini kubo ningenzi izivumelwano nabo ningabagani amadodana eni angathatha amakhosikazi kubo namadodana eni angagana amadoda akho abo so ningabashadi nje ngenza izivumelwano nabo nayi-ke so uma befika-ke amadodana ama-Amori afika enza njani afika alala nabo afika enza njani alala nabo uma sebalala nabo sebenze njani-ke sebenze ini baphula umyalo kaNkulunkulu sebenze isinengiso phambi kaNkulunkulu uma sebenza njalo-ke yaqala-ke inkinga-ke ama-Amori ama-Mowabi yes iBhayibheli lithi ama-Mowabi sorry ama-Amori ama-Mowabi verse 20 uNumeri chapter 25 verse 1 uNumeri chapter 25 verse 1 uIsrael wahlala eShittim abantu baqala ukuphinga namadodakazi akwaMowabi abamemela emadilini emihlatshelo yoNkulunkulu bawo so bafeba number 1 bakhonza ithixo so benze idolatry uma benza njalo iBhayibheli in fact sifunde khona oh Lord bafa banqotshwa kanjalo bashayeka kanjalo because of ubenza njani baphula umyalo kaNkulunkulu ngamanye amagama lesikhathi bephula umyalo kaNkulunkulu belala befeba benza ivumelwano ngendaweni kamoya babashada labantu kahle kahle moya njengoba sesichaze ukuthi ucansi lenzani number 2 bakhonza ezinye ithixo badla imhlatshelo yakhona babakhonza ngoba ezinye ithixo ngokwenza njalo what are they doing benza ivumelwano baphinga ngokukamoya even spiritual idolatry spiritual fornication mabenza njalo iprotection kaNkulunkulu yasuka phezu kwabo yasuka iprotection kaNkulunkulu uma isuka iprotection kaNkulunkulu-ke bashayeka-ke banqotshwa kanjalo uyayibona lento leyo kwamele basheshe bayilungise le ndaba lena ukuze iprotection kaNkulunkulu iphinde ibuye now that principle ukuthi uma wonile uyakwazi ukuthi ubuthakathi bokushaye isa apply even nakumzalwane let me say this ngiyazi khona bazongiphikisa but I am telling you from personal experience also from singing conversation nasezweni ukuthi usindisiwe akusho ukuthi wenza uhamba ufeba uhamba untshontsha uhamba uthinta izinto eziqalekisiwe and you think ukuthi angeke kwenzeke lutho no uzoshayeka because endaweni kamoya uphule umthetho you violated a spiritual law uma wenza njalo-ke isiyini usususe ugange inyoka izokuluma isiqalekiso sizohlala ngoba sekunesizathu esayidini lakho hayi because laba bathatha banamandla ngoba bahambe inyanga yaseMozambique bahambe inyanga yaseNigeria bahambe inyanga yaseZimbabwe bahambe inyanga yaseHaiti no it's because wena esayidini lakho ubuneminyango evulekile so uzoshayeka until number 1 you repent uxolisa uNkulunkulu and restore i-fellowship ubudlelwano noNkulunkulu hayi ubuhlobo i-relationship ikhona ayindawo i-relationship ayilimalanga but ubuhlobo Nkosi ngiyaxolisa ukuthi ngifebile Nkosi ukuthi ngithintile into eqalekisiwe ukuthi Nkosi ngikhonzile isithixo ngile emsamo then-ke usayidini lembuso bomnyama usudila-ke nemphumela yalento yenzile mabe lento yenzile isiphetho sayo kube isivumelano senzile kube igodi lomphefumulo kube ukuthi khona imimoya manje namagunya namalungelo phezu kwempilo yakho you address lento leyo nto leyo you address it umelana nayo uyaresista uxosha lemimoya leyo uyasihlukanisa uyayidivorce lento yenzile then-ke usu-right-ke lapho-ke manje abantu abaningi badela neside likaNkulunkulu kuphela iside likaSilesitha bangenzi lutho banga-address imimoya and isitha izoma ngaloko that's why umsolo wabangcwele the accuser of the brethren uma ngaloko Satan because abantu they do the same thing so ukuthi umzalwane iprotection kaNkulunkulu until you repent Nkosi ngihlenze igazi kaJesu ingakho kubalekile ukuthi uvume isono mangabe umoya ongcwele angithi iBhayibheli umoya ongcwele mhlambe angihlalele iphosile kancane bakwethu ngiyazi khona abantu khona lemfundiso le ebizwa ngehyper grace
hyper grace or once saved always saved abathi uma usindisiwe uNkulunkulu uthethelele izono zakho owazenza past izono zenzayo nezono osazozenza. Alright, bathi uNkulunkulu uthethelele kuJesu Kristu. Okay, into yabo ineqiniso but futhi iphinde ibe namanga ngoba ke okay iBhayibheli yebo uJesu wafa singakazalwa, he died 2000 years ago uJesu. So njengoba eshone 2000 years ago yebo igazi lakhe liyakwazi ukuthi noma lachitheka 2000 years ago, in fact more than 2000 years ago masojula ngempela ngoba laqala lachitheka emaphakadeni. Ufunde incwadi yesambulo lithi wabethelwa emaphakadeni endaweni kamoya. So waqala wafa la wabethelwa lapha wezobethelwa emhlabeni ke. Alright, mase 2000 years ago sisho la emhlabeni, but it actually happened way before that. Alright, now kuze legazi ukuthi lachitheka akusho ukuthi ngoba lachitheka automatically langisebenzela. Lento ifana njengani angibekise kanje uma because le mfundiso leyo futhi leba bathi ngoba uJesu wayethethelele izono zakho past, present and future owazenza ozenza nosazozenza. Okay, yebo asikho perfect siyona every day, I understand asona ngamasibomo but ukona kwethu kukabili futhi. Let me even explain this. Ukona kwethu kukabili khona izinto ezwrong esizenzayo bese nezinto ezi-right ezingazange sizenzisise. The sins I commit engizenzayo, sins of commission, then the sins of omission okuhle engazange kwenza. Now lokho kube ngikwenzayo ikona usathana vame ukuma ngako kakhulu. But even nalokho kuhle ngazange kwenza nako depending ukuthi yini uyakusebenzisa. Now but ke enkantolo in the court of law into esebenza kakhulu into yenzile, but also even naloko ongakwenzanga ngabe ubenza ubulungisa ongakwenzanga, even that kuyama. So uma ngithi mina ke based on izwi kaNkulunkulu, uma ungcwele ekuhlaba inhliziyo yakho ukuthi uvuma into anti umoya ongcwele ungummeli, is an advocate. Wona amagama akhe ucheck amagama akhe awu7 uchecka ngesiGreek legama ethi umduduzi uyothola uphinde uthole no-advocate ummeli. Liphinde futhi iBhayibheli isivezele uma ufunda incwadi kaJohn chapter 2 verse 1 ukuthi uJesu futhi ungummeli. Ingakho ngasho ukuthi unabameli ababili, you have two advocates. So ubaba ungumahluleli and then uJesu nomoya ongcwele abameli. uSathane is the accuser, umsolo abangcwele uyena osolayo osakuza before uNkulunkulu. Now njengoba secuza before uNkulunkulu, uNkulunkulu ke ungumehluleli neqiniso, unikeza thina ubulungiswa even nezitha zakhe including uSathane wenzela ubulungiswa. So igazi likaJesu lisebenza kanjena ke, even noma lichithiwe igazi okokuqala lithi umfunda incwadi kaJohane oqala 2 verse 1 lithi asekhona mhlawumbe ukuze ngingagcina ngikhothi into engekho asekhona, right? John oqala chapter 2 okay mhlawumbe ngithi chapter 1 verse 9. Kepha uma sivuma izono zethu umoya ongcwele la ukhuluma ngomphostoli Paul, umphostoli John umphostoli khona ke bathi hayi uJohn umphostoli bengabhalela ibandla kunezinto eziningi nje abantu abayishoyo ngaleli verse leli kakhulukazi kule genge lengishilo ekuthiwa hyper grace. Amen. Ngicela kuyivala le video le bakwethu ngithi ukulungisa ikhamera yami khona kuzokhanya kahle, khona soqhubekeka kahle egameni likaJesu Kristu. Noma ngazi angiqhubeke, let me just carry on. Amen. Just ngifuna ukuthi lighting ibe right. Forgive me for lighting yami engekho right. Okay. Sekusebusuku impela. Alright, mhlambe ngenza kanjena futhi. Alright, asifundeni la. Much better. Let me see. Okay, that's fine. So my. Now, ngiyayimisa bazalwane, ngicela ukuyilungisa. Please bear with me. Alright, maybe let me do it like this. Alright. So into ithi ngixolele for that lelo phutha lelo, ngixolele kakhulu. Uthi igazi kaJesu lachithwa but lisebenzela labo abalithathayo bali-applye. Igazi elisebenzayo ileli ol-applyile, as much as lona linamandla ngokwalo but lisebenza uma li-applywa. Yingakho ke asibele eGibhithe ke lesikhathi uNkulunkulu
athi abahlabe imvu bese bathatha igazi lalo ilale imvu lelo bese bayifaka egcobeni zomnyango kuma door post, okay. So mangabe le gazi lachitheka bayibulala imbuzi, bayibulala imvu, sorry hayi imbuzi, bayibulala imvu, but igazi zange bangalithatha ngehisopi bal apply bebe bezosinde noma bengeke basinde. Ngiyabuza bebengeke basinde because umyalo bothi take the blood alichithwe bese lethatha le apply. So the same thing ke ngalomqondo lo usuya understand ukuthi manje ke indaba as much as Jesu walichitha igazi but ukuthi lithethe leli izono limhlanze umuntu likwazi ukumvikela umuntu is when umuntu elithatha ngomlongo uthatha ngolwimi lakhe lelo gazi lelo al apply empilo yakhe bese ikhanda emsebenzeni. Hence uthi 1 John chapter 1 verse 9, kepha uma sivuma izono zethu uthembekile ulungile kuba asithethelele izono asihlambululwa kuko konke ukungalungi. So le gazi lihlanza uma se uvumile, then it applies. In fact futhi libese livala nomlomo wesitha. It's one of the ways ukuthi uvala umlomo wesitha ukuthi wehlisa indaba yokusolwa ukuthi hayi akavumanga. Bese verse 10, uma sithi asonanga simenza umqambimanga uNkulunkulu futhi sinezwi lakhe alikho. Chapter 2, 1 John chapter 2 verse 1, bantwana bami nginobela lokhu ukuze ningoni, kepha uma umuntu ona sinomeli na umeli ke only automatic indaba yomeli isebenza uma umuntu emcelile umeli. You have to employ your lawyer, use the services of your lawyer, then uma usebenzisa ama services akhe then ke lento ke iyakusebenzela ke iyaqala iyasebenza lento. So you have to be careful ke. So uma ngcwele vuma isono esithize is doing that, he's doing that as umeli wakho. Uma ngcwele athi vuma isono esithize is doing it as umeli wakho kuze ngoba uyazi ukuthi ngokuvuma sithi igazi liyaqala liyakuhlanza lapho for leso sono leso ke. So uma ngcwele akathi sivume yonke into, I know I'm not one to say ukuthi hey yonke into encane unomcabango umubi vuma in no. If you know something is wrong uyakwazi wena ukuthi into wrong into ithize uyazi ukuthi wrong vuma but ngcwele futhi umhlaba. Amen bazalwane. So angiqale phansi futhi la 1 John chapter 2 verse 1 angiphinde ngiqale phansi le verse. Bantwana bami nginilobela lokhu ukuze ningoni, okay. So akona inhloso uNkulunkulu ukuthi sona, kepha uma umuntu ona sinomeli osimela kuyise nalo meli lo kumele umsebenzise umemployee uvume. Amen. So ummeli wakho uzozama ukuthi ahlabe inhliziyo sengisho umeli umoya ongcwele. Ukhumbule ummeli uJesu uphinde kube uyena umhlatshelo futhi ozomhlatshela mama gama wenza inkokhelo yezono zakhe inhlawulo. You understand? Ummeli umoya ongcwele is the one who will convict you. Is one of inkonzo zakhe ukuthi akusole mangabe awenzanga kahle, akusole mangabe awenzanga kahle ummeli wakho. So in causing you ukuthi uvume, once you confess then ke lapho ke uNkulunkulu ke uyathethelela lapho ke njengoba eshila lapha ku1 John chapter 1 verse 9, okay. Sinomele ukuyise uJesu Kristu olungileyo. Alright, bese verse 2 yena oyinhlawule ngenxa yezono zethu kungezona nje ezethu kuphela kodwa nangenxa yezezo lonke. So uJesu igazi lakhe msikhathi elichitha wachithela umhlaba wonke. So umhlaba wonke ungasindiswa ngenxa yegazi emhlatshweni zokuJesu, but abasindiswa automatically ngoba uJesu igazi lakhe lichithile. Basindiswa ngoba bathatha ithemba labo ukukholwa kwabo, their faith, their hope bayifaka kulelo gazi lelo. Lento ifana njengani ngifaka ngithatha ivascom, angazi lento ethi ibhavu lelo gas bizwa ngevascom lele ensimbi, bese ngifaka amanzi lapha, amanzi usafudumeza ashise kahle, bese sithi ke bese umuntu afika wabheke kanje, umuntu ongcolile afika wabheke kanje, wabheka angangeni phakathi agezi bese athi uclean ngoba wabhekile. No, awukho clean ngoba wabhekile, uclean ngoba ungene phakathi kuwo ageza. Ukuthi achithiwe afakiwe phakathi kuvascom endishini akusho ukuthi logo automatically makes you clean, but it's when wena ungena phakathi kuwo akuhlanze ageze uthathu apply then ke akwenza ube clean. Igazi kaJesu linjalo. So as much as yebo it's uNkulunkulu igazi ulichithile 2000 years ago, but ke
abantu abathatha ithemba labo nokukholwa kwabo babeke lelo themba lelo then excuse me then iyona into enza ukuthi basindiswe. Uma umuntu onile umoya ongcwele athi ivuma isono and then usivuma ke isikhathi igazi likuhlanza mayelana nalesono leso and uNkulunkulu akwazi ukusithethelela because the blood works when it is applied. Akuyona igazi elichithekile. Ngisho nase-altar bekubalekile ukuthi lichithwaphi and it had to be offered. Ngisho nesikhathi umpristi ngosuku le-atonement, usuku la kuvuma khona izono, bekamela akhulume phezu kwaleso silwane leso esinika umhlatshelo, hayi ukuthi uvele uchithe igazi nje, no, ukuthi into esebenza ukuthi igazi lichithiwe, no. Ukuchitha kwegazi kuhambisana nokukhuluma, kuhambisana ne-application. I hope siyayizwa leyo nto leyezwakala. Kubalekile in future ngizodela nesifundiso lesi se-hyper grace, sokhuluma ngalo once saved always saved. Ngabe umuntu bathi ukasindiswa ehlezi sindisiwe, sizodela nalento le, ngizosibhekisisa sijule lapho singene leso sifundo leso, okay? But kwamanje sifuna ukudela leli phuzo leli ukuthi igazi likaJesu it's one of the ways ukul apply uvuma isono. It's one of the ways okuthulisa unembeza wakho onawo okusolayo. It's one of the ways okuthulisa iphimbo lesitha nalo likusolayo. It's one of the liphinde likuhlanze futhi ube umsolo phambi kaNkulunkulu. Uma lithi iBhayibheli baseKorinte besibili chapter 7 verse 1 lithi bathandekayo lokho sina lezi zithembiso masizihlambulule konke okungcola kwenyama nokomoya, siphelelise ubungcwele ngokwesaba uNkulunkulu. Uhlanza ngani? One of the things nezwi liyahlanza nalo, yes, but negazi liyahlanza. Lihlanza kanjani? Uma uli-apply. Lifana njengensipho igazi. Igazi lifana njengensipho impela nje, lifana njengamanzi owapplyile, okay? So kukhona izinto bakwethu futhi let me say this, sizakhuluma ngale nto le. So umzalwane uyakwazi ukuthi aqalekiseke makabe uzowenza izinto eziletha isiqalekiso. So again you have to go back kuzivumelwano esidala, ucheck ukuthi iziphi izinto eziletha isiqalekiso. Mabe uyithola izinto eziletha isiqalekiso ke uma uzenza you will have ama cases akulandela, iqalekiso zizokulandela, because iqalekiso zilethwa yini? Zilethwa imimoya ekuyona enza sothi isiqalekiso siyafezeka. Imimoya that execute iziqalekiso, imimoya that execute iziqalekiso empilweni yomuntu, ngoba umuntu kusuka onile in terms kakhulukazi lezona lezi esithe they are moral laws. I think siyithintile lento leyo kuma video la oqala, unfortunately angesingisi-ke, but I think ke abantu babasazi kancane khona uzokubamba uwabuka walalela. If uphula immoral law, into izono lezi hamba nocansi, you will have cases following you until urepente noNkulunkulu, bisana noNkulunkulu, and then udile nemphumela yesenzo sakho, okay? Nekuthatha into eqalekisiwe ke, ukuthatha izinto eziqalekisiwe uzisondeze eduze nawe, ngoba wena oyisukele into eqalekisiwe. Mabe usukele into eqalekisiwe ingakushaya, sometimes even ingakushaya noma ungazi ukuthi iqalekisiwe. For example, iziphi izinto eziqalekisiwe? Izinto ezinikelwe emsamo, izinto ezinikelwe ama-altar, ama-altar esitha, ama-altar bomnyama. Lezi zinto lezi ziqalekisiwe. Futhi lezi zinto lezi uyazithatha, uyayisondeza, uyayithatha lento uyayithenga, uzobeka endlini yakho. Osawoti amanzi abusisiwe ama-altar bomnyama, osawoti amafutha abusisiwe ama-altar bomnyama, impahla ebusisiwe ama-altar bomnyama, izitsha ezibusisiwe zagcotshwa emsamo yobumnyama. Lezi zinto lezi ziqalekisiwe zinemimoya hamba nazo, zingakudalela inkinga, ubone usunempawu zeziqalekisa empilweni yakho, because wena oyilandile, ngokuyilanda, ngokuyithenga, ngokuyamukela, wena uthi uyamukela, wenza isivumelwano ukuthi lento le awunankinga nayo nomoya ohamba nayo, whether ubukwazi noma ungakwazi. So imithetho kamoya isebenza kanjalo. So khona abantu amakhaya banezinto, banezithixo abayithenga bavakasha kwamanye amazwe. Lethixo lezo ziqalekisiwe, zinama nemimoya. Mabayilethe endlini, baqala endlini abanenkinga, gula abantu, kuba nenkinga, kuba nomoya wenhlupheko, kuba nenkinga. So you can be cursed because wena
uphule umthetho kamoya. Okay, so kubalekile lokho bazalwane, kubalekile. So izinto esibalile ukuthi zingenza ukuthi umzalwane aqaliseke, abane kube nesiqalekiso phezulu impilo yakhe, amagama akhulumayo, amagama akhulunywa umuntu onegunya nelungelo phezulu impilo yakhe. Then mangabe unemnyango evulekile, unemnyango evulekile, and then ukuthinta izinto eziqalekisiwe ezinesiqalekiso. Hey, nale igama lifuna ungihlula. Ukuthinta into enesiqalekiso, into enesiqalekiso. Yes. Okay, mhlambe anginikeza ivesi for lento engishoyo ukuthi into enesiqalekiso. Asenapha baseKorinte, ngivulele ivesi leli. AbaseKorinte besibili chapter 6 verse 17. AbaseKorinte besibili chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. BaseKorinte besibili chapter 6 verse 17. Ngixolele ke ivideo yami ngisokumnyama manje, but ke kufundeka kanjena ku verse 17. Ngakho ke uNkulunkulu, ukhumbula iTestament elisha leli, umoya ongcwele ngumpostoli womusa lo. Ngakho ke phumani phakathi kwabo nehlukane nabo, kusho inkosi, ningathinti ongcolileyo khona. Ngesingisi sithi ke touch not the cursed thing, into eqalekisiwe, into engcolile, into eqalekisiwe ke sekuthola sevele isambulo lapho ke. Ningathinti okungcolileyo khona ngiyani kunamkela. So izinto eziqalekisiwe zingaletha isiqalekiso phezulu impilo yakho ngokuthi lento leyo, ngokuyithatha, ngokuyamkela, ngokuyithinta, ungagcina uqalekisiwe, ungagcina kunesiqalekiso operate phezulu impilo yakho. Hawu, umunye uzothi mhlambe hawu kanti igazi Jesu alingivikeli yini? Yes and no, it depends. It really depends. Yes, angeke ngithi yes kwenzeka all the time. Kuyadependa, unemnyango evulekile yini, isiqalekiso ngenasizathu asiza ngithi abunemnyango evuliwe. Umabe wena into isukele ungcono umuntu mhlambe oyenza ignorantly, God the Lord can protect, uNkulunkulu akahawukele in his mercy, uNkulunkulu akuvikele. But into oyenza wazi kahle, ulanda izinto eziphuma emsamo engcolile, imsamo bomnyama ezinikeliwe, uzilande wena wazi kahle ukuthi ilento uyithathephi, iphumaphi. No, uzoshayeka. Angifuni ukufihlela nje mnganami, angifuni ukufihlela nje, ngizama ukududuza ngamanga, uzoshayeka. Okay, maybe in your ignorance. Sometimes umoya ongcwele uyakutshela ukuthi lento le iyeke, lento le ishise, ilahle. Amen. Lento le ishise, ilahle, ingozi. Athi umoya ongcwele ungayithinti lento le, athi ilahle kwakho, ikhiphe kwakho, ilahle. Khona abantu bathi besindiswa. Lento ifana njengani? Uma isangoma, okay, mhlawumbe ngithathe isibonelo esikuze ni understand. Uma isangoma, one of the reasons sithi uma sisindisiwe, asishise, silahle, asishise. It's because one of the ways of destroy izinto eziqalekisiwe is ukuthi ushise. The best way, in fact, the only way ukuthi ushise, because le mimoya leyo yaleze imbatho zakhe lezo, lemabhayi, lezinto beyigqoke beyisebenzisa emsamo, ziqalekisiwe, zihamba nale mimoya. You understand? So if lezinto lezi zisakhona endlini noma zisa exista, le mimoya leyo isebenzisa le impahla lezo as a point of contact, ngamanye amagama into exhuma le umnikazi wale mpahla nale mimoya. So a point of contact, into impahla noma into an object exhuma umnikazi wayo nalo moya ohlezi kulento leyo. So yingakho sithi shisa. Once manje wa destroy a point of contact, then le mimoya ayisana gunya nalungelo. Okay, so if lezi zinto uyibekile endlini, uzoba nenkinga lo muntu because ziqalekisiwe, zingcolile. Okay, so we have to understand this principle, bazalwane. Okay, so umzalwane angaqalekiseka uma sindisiwe? The answer is yes and no. Kuyadependa. Mangabe unemnyango evulekile and so forth, kuyadependa. Okay, kuyadependa ngempela. Sometimes it can be yes or no. So kumuntu ukuthi azi impawu ukuthi siqalekise ukuthi ziyini.
impalo zesiqalekiso zini, and then I check ukuthi isuka phi isource isuka phi lento, umuphi umnyango ovulekile, weseliphi ugange, isiphi isizathu esikhona, isiphi isivumelwano esigunyaza imimoya, esinikeza imimoya amalungelo ukuthi ihlukumeze impilo yakhe. And that is how these things work. Okay, angifuni sishaye kabazalwane, sishaye ungabi nolwazi, sishaye ukuthi besatshela ukuthi hayi umuntu angenza noma yini athinte noma yini uJesu umvikelekile. No, there are spiritual laws, kunemithetho kamoya, kunezimiso zikamoya that apply. Okay, so ima video landelayo sizodila ke ukuthi isiqalekiso sini. Sesoqala singene kuma definition. Bengifuna nje ukuqala ngadress lamaphuzu lawo oqala lawo amabili. Ukuthi umzalwane mesindisiwe izinto azenza before sindiswa, nokuthi mesindisiwe izinto azenza sisindisiwe. If we are fornicate bakwethu sindisiwe, amagoda omphefumulo, iqalekiso, imimoya yenkanuko, yepornography, imimoya yokufeba, nani, you have to deal with that. Otherwise uzoba nenkinga wena. Loku amagoda omphefumulo ekushaya, imoya lokushaya, ukushaya wayo neminyanga ivulekile, wathi uNkulunkulu ngithethelele, but azange udile lesethe lo mnyama. Ngisho you even have to pray kuze lezi zinto lezi zinga affect isizukulwane sakho, ngoba abantwana bakho basenkalweni. Okay, and then it's very important. So yonke into Jesu asenzele yona siyithola ngane, si-accessa, sikwazi ukuthi sifinyelele kuyo, si-enjoy by faith. So by faith kumele ukuthi uJesu wachitha igazi wayenza umsebenzi ophelele, akusho ukuthi we're gonna automatically enjoy the benefits ngaphandle kokuba si-access by faith. Sithathe khuluma amagama okukholwa, sithathe nezenzo, inyathelo zokukholwa, ukuze ngokukholwa sithathe lento leqiniso likamoya silenze libe iqiniso empilweni yethu. Okay, so isebenza kanjalo lento. Okay, yeah, this explains, mabe lento le understanding short, this explains why abazali abaningi bashayekile nje, bashayekile, ba-defeated, banqobekile, abayiphila impilo yonqoba, banqotshwe isitha, but basindisiwe, but baphila impilo defeated, impilo yokwehluleka, abasipele ibusisi iBhayibheli ekhuluma ngazo abayiboni. Okay, so in the next video sizoqala sibheke ke manje ke ukuthi isiqalekiso siyini ke, sisiza kanjani isiqalekiso, impawu zeziqalekiso ziyini, kanjalo ukuthi futhi umelana kanjani neziqalekiso. Okay, ake sivale ngomkhuleko ke. Baba egameni laJesu Kristu siyabonga izwi lakho. We thank you Moya Ongcwele ukusisiza, ukusembulelo, ukusifundisa. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi Nkosi iminyango evule empilweni zethu yesitha, ukuthi Nkosi sikwazi ukushaya, ukusilimaza, ukusihlukumeza, ukusona, siyayivala. Thank you Moya Ongcwele ukusembulelo, ukusivezela Nkosi ngezwi lakho ukuthi Nkosi sigeje kuphi. Thank you Moya Ongcwele ukusisiza Nkosi, sibone ukuthi ugange silehlise kuphi, sivale ikhala ekhona, sivale iminyango ekhona empilweni zethu egameni laJesu Kristu. We thank you Father for your delivering power. Sibona ukuthi Nkosi abantwana bakho basizakala Nkosi ngale mfundiso in Jesus Christ's name. Amen.